Assalamu alaikum урматтуу. Менин программасынын көрүүчүлөрү жана катталуучулары, мен азыр Өзгөн районуна караштуу Куршап деген айылына келдим. Куршап айылынын Борбордук аймагында турам. Жолдун боюнда бир үйдө бактылуу Калдаркан деген 70 жашка чыккан эне жашайт экен. Мына ошол энебиздин Казакстандан, Кыргызстандан баш болуп, балдар кыздары куттукташып, ушул улуу Рамазан айында ооз ачты, ифтарликке атайын ушул колу коңшулардын чакыруу менен бирге бир туугандар менен бир чогулуп коелу. Ушинтип менин программасында менин дагы апам татыктуу деп өздөрүнүн ниеттерин, илгери ниеттерин билдиришип, мага кат жазышкан эле, чалышкан эле. Мен ошол аманаттарын жеткизгенче, аманат сөздөрдү айтканча, алар менен байланыштырганча, жакшынакай кылып дагы бир программанын көркүнө көрк кошоюн деп келдим. Урматтуу көрүүчүлөр, ушул айда чексиз эселеп жааган соопторго биз дагы апабызды ушул менин программасына каттап ээ бололу Аллахтын ыраазычылыгы үчүн деген кыздар балдарына Аллахым ыраазы болсун. Азыр саналуу мүнөттөрдө программаны баштайбыз. Жакшылап, баам салып, байкап туруңуздар. Assalamu alaikum урматтуу. Менин программасынын көрүүчүлөрү, мен ошол жогоруда айткандай Калдаркан энебиз 70 жашка чыгып отурат. Ошол мааракени ошол ифтарликке байланыштырып туруп өткөзүп коелу. Улуу Рамазан айында ушундай чексиз соопторго ээ бололу деген балдарынын бириси турат да. Сиз канчанчы баласы болосуз? Энебиздин? Мен жалгыз улуу болом. Жалгыз улуу болосузбу? Эң акылдуусу, эң улуусу, эң жакшысы менмин деп туруп эле баштай берет экенбиз анда бүгүнкү туулган күндүн урматына болгон иш-чараны. Энебиз азыр билеби билбейби бул программа келгенин? Азыр билбейсиздер. Билбесе керек, коноктордун баары келди. Суу ичти. Бир сыра баягы өзөк жалгап алышты. Эми жүрүң кирип барып туруп бир жакшынакай бир куттуктап, анан баардыгын сүйлөтүп, кайсы жакта отурат? Могул жакта. Урматтуу көрүүчүлөр, менин программасына каттап коелу деген ушул Казакстандагы эжебиздин аты ким эле? Жылдыз. Жылдыз эжебиз, анан балдар кыздардын атынан ушул баардыгы чогулуп, мына ушул иш-чараны өткөзүп атат. Бул жакта болсо неберелери, мынакей. Азыр энебиз билбесе анда бир аз шокто болуп калса керек. Бияктабы? Мынакей. Кандайсыздар, жакшысыздарбы? Дес олтарыңыздар жакшы, жей бериңиздер, жей бериңиздер. Оозду ачып отура бериңиздер. Мен Калдаркан деген энеге келдим. Ким энебиз, каякта отурат? Мынакей. Калдаркан эне кандай отурасыз? Жакшы отурасызбы? Кичине өзөк жалгап алдыңызбы? Бир аз болсо дагы оозду ачып алдыңыз, сууну ичип алдыңыз. Отура бериңиз, эми отура бериңиз. Эми жайынча мен аты жөнүм Өмүрзак Азимкулов. Менин программасында Казакстанда Жылдыз деген кызыңыз барбы? Ошол кызыңыз баш болуп, бул жактагы балдарыңыз коштоп, бүт ушу туугандарыңыздын атынан ушу менин программасына улуу Рамазан айында апамды да каттап коелу деп ниет кылышкан экен. Бул гүл сизге эне. Кол чаап коебуз жакшынакай кылып туруп. Бул торт сизге эне. Ушу алыста келе албай калсам дагы ушул апамдын образын көрүп, жанына барып жыттагандай болоюн деп ниет кылган Жылды кызыңызга дагы Аллахтын чексиз ыраазы болсун. Эне 70ке чыктыңызбы эне? 70. 70пи? Эч ким сиз 70 деп ойлобойт экен, жапжаш көрүнөт. Жок, чындап, 70 деп эч ким ойлобойт. Мына жактагы бүт сиңдилерибиз болобу бул жактагылар? Ушул курактагы эле көрүнөт экен, чынын айткандачы. Эне канча балаңыз бар эне? 5 балам. 5 балаң. Канча небереңиз бар? 11 та небере, 6 чебере. 6 чебере, 11 та небере. Саны улана берсин, улам-улам, эне. Көйө берсин, Кудай бурса кыбыра көргөнгө жеткизсин, эне. Орозону кыйналбай эле тузуп атасызбы? Солдат келмей балага коюп бербедиңиз? Жок, мына карабайсызбы, энелердин жүрөгүн көрдүңүздөр. Ушундай мени да аяп турат. Бул менин ишим. Буга эч көңүл бурбаңыз эне. Менин максатым ушу сизге жетип, ушул сиздин жакшынакай сөздөрүңүздү, калуу тилектериңизди айттыртып, анан дуаңызды алып кетейин деген максатта келдим да эне. Ошо 70ке чыкканча кандай турмушту баштан кечирдиңиз? Кантип чоңойттуңуз балдар кыздарды? Кантип эрежеге жеткирдиңиз эне? Şu balları жакшы эле чоңойттум. Эл катары окуттум. Бардыгын ишчи үйлүү жайлы кылдым. Бала чака неберелер көрдү, чеберлерди.
Azır ne de oyladınız ben bakılda öyle söylep gelip bolsam. Bu ne olup ketdi de oyladınız bu? Aytdı bir öjer. Ha, aytdı öyle ne? Öjer mi? Sürpriz. Sürpriz boldu ene sizge. Uşul programmany ugup çalıp жүрөсүzbü ança-munça uşul programma bar eken menden hem degen. Men bir kaynasıyında bargarlım. O şekilde tartıp şunda süylep alıp ketkenler. Oşol men bolam dep koysiz. O şerde men sizde bargansız o şerde. Turabı Ben ene? barganmın. Buna hiç nimedeler? Çayçıda. Uşul ayıldardın birinde kıskası. Şu Kursaptın aymaklarının birinde. Mına hurmatly görüşler. Har bir ene, har bir ata, har bir jakyn tuğanыңызda şu programmaga men деле каттап койсо болот го, балдарым деп бирок энелер ачык айта албайсыздар, турабы эне? Азыр эми конокторуңуздун баары келип, ушунда көңүлүңүз жай болуп, ооз ачып турган убагыңыз. 70 жаш курагыңыз кут болсун эне. Эч качан арыбаңыз, карыбаңыз, чарчадым дебеңиз эне. Бул тарыхый учур эне, бир күн келет сиздин образыңызды ушул үй бүлө миллион долларга сатып ала албайт. Mına emi 70 yaşam gelip kaldı. 2 yaşlı alamda para kaça. 70 yaşam gelip kaptır. Şu baldardı nesini bilmem böyle. Kuşakta bir baya çarçırken şu baldardı şu baldar singdilerim ülkelerim, güyaldarım, kaynılarım, bardığı den soluklar için bolsun. Şu Atürbil'de açılsın şular. Bardığı yayınap yürüşeversin. Buyurunuz uşul boldu bu ошондо. Men Bu nemi? bunu tıkaldım. Азыр даярдан тур. Men баарынан интервью берип даярдан турмун эне. Баары бир датабыз энебизди Кудай буйрса. Кана эми сиздин ушул 70 жылдыгыңызга арналган иш-чарага негизи бул Рамазан айында жайган дасторконуңуз ифтарлык деп айтылат. Бул мына ушул соопчулук иретинде уюштуруп аткан иш-чара. Иш-чарага келген аксакалдардан маекти алып баштай берели. Анан кайра сизге келем. Акын аксакал. Өзүңүздү тааныштырып. Buyak mına bugün 70'ke çıkıp durat, men jengem bolar. Jenge 70'ke çıkan 70 yaşınız kut bolsun. Şu nevere çevrelerden, baldardan, kızı kırkınlardan günün küçüğün görün. Dağı 70 yıl yaşap erseniz dağı suyuna özürür. Şu bizim peşenizge siz kıvırap yürüverin. Mına kağız yetirak yetip kaldılı hemen. Akıra kayrımdı bolsun, kakan baldardan, nevere çevrelerden değişim verip şular hemen. Peşenizge şular tınç basın. Budan bir yağına den soluğunuzu basın. Жақсы күндерді көрің. Şu жақсылықтарыңызda, ақсақал болып жаныңызda жүре беріңіз деген. Sizin den soluğunuz. Kol çapız, her bir sözge. Dua retinde aytıp atkan sözge kol çap durabasa, akın aksakal. Gelin. Siz kimsiz olasiz? Men ülkesi bolamın. Bir tuğan. Bir tuğan. Aha. Şu ömrü uzağı bolsun, buna jarsan dal 2-3 görsün. Nevere başkası bolup, bolup jüreversin. Siz baxtınızga. Ömürler uzun bolsun ha. Uzağı bolsun. Padarkalar tapsır kalsa gelingizler kana kurup padarkanı tapsırıp koyasınlar. Hurmatly görüşler. Padarkanın uluğu kuruğu dep koydu endi. Aydalanbaş kerek, tars konvert beriş kerek endi. Жақсы. Ең баягы нарықтуу белек бул конверт болуп эсептелинет да. Келин. Аба гана бир карап туруп, бери карап туруп бурулганча сүйлөп койсоңуз энебиз. Mayli, birinciden selamünaleyküm. Cenge, tuğan yılımız kutlu olsun. Ömrünüz uzun olsun. Görüp yaşayın. Daima yayıl dasturxonun üstünde neverileriniz, çeverileriniz bilen buna biz, men kaynısı olalım. Bir tuğan ha? Bir tuğan kaynısı. En küçüğüyüz. Ömrünüz uzun olsun. Burada ömürden daha bir carmını görün yani. Bolot tez boşol ha? Oşolda 105 geçip kaladı. Tokolok kılıverin, tokolok. Ömrünüz uzun olsun. Vakti bu baldarın жақсылықтарын görün. Rahmat. Mınake bir tuğan kaynısının sözüne ortaklaşıp olduk. Andan ki Allah Teala akalpagın giyip oturgan aga. Siz kimsiz olasiz? Men Viyolası olan. Bir tuğan. Ova. En çoğun Viyolası. Sizdin kaynenеңizdi maqtaңчы башка күйөөлөр сиздин сөзүңүздү тукканда көзүнөн жаш чыкпесин. Emine deriz, birinciden buna жақсы ıyık günde buna tuğan günü bolup durat. Tuğan günü kut bolsun, ömür uzun bolsun. Şu daim şu körümüzde şunu oturuversin.
Gülüp çayınabı da. Başa men Uşunday kaynenen bar sıymıktanam dep koymuş. Simuksunda qaynan simuktanam. Nake kol çap turabыз, nake urmatly görüşler. Eng ulu balasının, eng ulu balası desep koysak bola turabı. Bana sözüne güve boldık. Emi urmatly görüşler. Mınday bolup turasa siz. Beri karap turup siz kimisi olasiz? Men eng cho'ng qizim. Eng cho'ng kızı men bolam dep koyasiz. Eng sulusu men bolam dep koyanız. Apa деген siz için kim? Muna apabızды бүгүн куттуктайбыз. Бүгүн айтпаган сөздү, мурда айтпаган сөздү азыр айтыңчы кана. Oy, ne desem olur, men öyle sözde çoğurak dediler. Жүрөктөн чыккан калбы тилек. Bakaran göz, yağımdı göz, gözü nurlu, bu menin apam olur. Değişim apam. Kol çap turabызмы? Кара, сонун сөздөр айтып атат. Урматтуу катышуучулар. Apa, men sizди сүйөм деп айтыңчы кана. Ben sizi suyum apa, 70 yaşınız benim. Kolun kucактап, жыттын жыттаңыз. Бул учурлар кайра кайталана бербейт. Бул видео форматтагы тартылып аткан элестүү кадрлар кайра кайталана бербейт. Майк урматтуу көрүүчүлөр, жакшынакай көзүрмемдер. Yüzünüzün imanı, yüzünüzün çarpıdap durgan gülküsü. Мынакей. Bu benim apam olur, altın apam bu benim. Карабайсыздар. Кол жагыңыздар, кол жагыңыздар. Barına şükür apam da. Ушул апалар бар үчүн, сиз бар үчүн эне жашоо керемет. Сиз бар үчүн жайылда соркон жайылып атат. Үйдүн жарыгы күйүп атат эне. Мына ошон үчүн булар ыйлайт, жүрөгү менен сизге бир жеткизе албаган куттуктоону билдирип атат да, көз жаш менен. Бул кубанычтын көз жашы эне. Андан кийинки куттуктоого сөз берели, кезек берели, урматтуу көрүүчүлөр. Келиңиз эже. Кана, сиз баштай бериңиз, ирети менен кана. Чолукту салганча, кана. Бир тууганы. Сенден сүйлөп бара бериңиз. Жаңа туулган күнүңүз менен өмүрүңүз узун болсун. Оорубаң. Балдардын кыздардын күнү үчүн көрүңүз көп жашаң. Сыйлар көп. Дайым ушундай көзгө пайда чоң жүрөбүз. Нак урматтуу көрүүчүлөр, бир тууган кайын сиңдисинин сөзүнө ортоктош болдук. Кана эне. Бери карап туруп сиз ким солос? Келине боламан. Бир тууган. Же эки тууганбы? Айта бериң, кана. Эже тug'ilgan kuningizdan tabriklayman. Umid guzoringizga ulug' bo'lsin. Shu bolalaringiz baxtiga sog' omon bo'ling. Hojilarga borish nasib qilsin. Эне канчанчы келин болосуз сиз? Ikkinchisi. Экинчиси болосуз. Бир тууган келин болосуз. Точно, бир тууган келин болосуз. Мен сизди энебиздин подружкасы экен деп ойлопмун эне. Келиндериңиздей көрүнөсүз го, сиз өзүңүздүн жаш курагыңыз эне. Чын да. Кана эже, кана. Siz kimsiz olasiz ya? Men singlisi bolam. Bir tug'an. Bir tug'an. Kenjatay singlisi bolam. Eng iyik odamlar bir-birini olgan. Eje tug'ilganingiz bilan qutlayman. Doim o'ynab kulib yuzingizdan tabassum ayrivasin, ko'zingizdan kulgu ayrivasin. Doim biz baxtimizga, bolalarimiz baxtiga, nevara chevara, evara-gevaralarni ko'rib, hojilarga borib yurishga Alloh nasib qilsin. Voy, rahmat Polshapo, hurmatli ko'rishlar. Mana o'sha Ko'zingiz ko'rib operatsiya bo'lganman, nima qilolmayman. Hech narsa emas, hech narsa emas. Bu yerda bir kelin o'ylab o'tadi, nima o'tasiz? Yaxshi ko'rasiz shunchalik qaynanangiz da. O'sha uy uchun bir qo'lchaq qo'yib qarangchi, janatan yaxshi ko'rasiz. O'sha. Qana edi, siz kimsiz olasiz? Katta kelin. Eng cho'ng'usi, eng ulusi. O'zimizda qizlar bo'ladi boshiga omon bo'lsin. Akasining umrini qo'shib bersin. Bu quvonishning ko'z yoshi bu. Suyunishning ko'z yoshi. Yine gelinleriniz başka bulutlar emasmi? Qirg'iz ele? Qirg'izmi? O'shani aytaman da, biroq biraz boyagi suroni berganda to'g'ri tushunaveringizlar, boyagi bu yaxshi ele suro. O internatsional ekan-da gelinlar, qana. Siz kimsiz olasiz? Gel. Men singlisi bo'laman. Bir tug'ani. Men ejaman bugungi tavallud kuni bilan tabriklayman. Bo'lib ham qo'shaloq bayram, ham roza hayit kunlariga to'g'ri kelgani, iymon olib bugungi tug'ilgan kuni menan chin yurakdan kelolmagan do'stlarim, qarindosh urug'lar, jiyanlaringiz, singdilaringiz,
Shu Qozog'istonda ishlayotgan qizlaringiz nomidan men ham ular qatori baxt tilayman sizga. Hamisha siz ham ashlar qatorlashlarda orzu havasini ko'rib, Xudo xolisa hojilarga borish nasib qilsin eja. Safingizdan hech kim mana ko'rtasiz, dasturxonlarni tuzadingiz. Alloh rozi bo'lsin eja. Sizga ming marta rahmat. Shunchalik bizni chaqiribsiz. Sizni boringizga shukr eja. Bizni davlatimizsiz eja. Bizning davlatimiz sizdek. Ha, hurmatli ko'rishlar, minaki gelinlerning so'zini guvoh bo'lib o'tamiz. Bu sürtümdür tübölük estek alsın degen rette tartып atkan tasmaga, jana şu tasmаны uyuşturgan balдар kızlarına Allah'ım şu Ramazan ayında çeksiz razı olsun. Hurmatlı görüşler, hazır biz geliniz size. Siz kaldınız okşayt, çaması çana neverleri de gelip söylep berip koysa bir retten. Anan uğuluna söz beremiz. Uğulu özgöçe söylep berip degen niyetteyiz. Kana siz kimisi olosuz? Kolunuzdağı. Eneviz sizin kolunuzda tarbiyalanıp otadı hazır. Emin aytkandaçı, turabı? Kançaga çıkaram dep oylap otasız enebizdi Xudo kalasa. Doim yaştan daha çok versen, işiniz var olsun, bizim körüzün görküp olup duruyorsun. Doim kança yaş verse, son var mı şunday? Törde oturup, işiniz var olsun, patasın verip duruyorsun. Var olsun. Ahmattana kolun kırmap kucaktab, jıttın jıttap koyuga. Emdeki olbasına tura hurmatlı görüşler. Mınaki ушундай программанын алкагында тартылып аткан бардык кол чапкандарга дагы мына бүгүнкү эселенип аткан сооптор дагы ушуларга тиет деген ойдобуз. Эми келиңиз аке. Эми уулдардан атайын өзүнчө бөлүп интервью алып атам да эне. Себеп дегенде бул уулуңуз сыртта мага айтып берди. Ушул мен үчүн апам бул эки дүйнө табылгыс бир байлык деген сыяктуу сөздөрдү айтып берди да, кана сиз үчүн апа. Assalamu alaikum. Алейкум ассалам. Hazır iyi, berekeli жылдырын турабыз. Şu Oruz ayında dağı, şu sebepli Oruz ayında apamın 70 yaşına tura gelip kaldı. Ona densoluk alayız. Baktulu gözükmeyenleri alayız. Bizim baktımızda var olsun. Xudo nasip qilsa hozirlar bara buyursa hajga borayın. O men aytkanыңыз келсин. Keyingi sürpriz hazırlıkka болгон sertifikat. Bizge shuncha tarafaga kelgan bizning apamiz fazla densoluk, bizim bacımız apam. Aytkanыңыз келсин. Кана жыттап колум кармап бир мындай жыт жок урматтуу көрсөлөр. Миң кымбат атыр болсо дагы бир эненин атанын жытындай жыт таппайсыз бул дүйнөдөчү. Ошон үчүн ар бир балага, уулга мына ошо атасын сыйлоо салтанаттары буйрусун деп ниет кылалы. Урматтуу көрүштөр, эми мына урматтуу көрүштөр, Жылдыз эжебиз Казакстан Республикасында бүгүнкү күндө иштеп ушул турмуш тиричиликтин айналышата жүргөн убактылуу бирок Кудай буйрса энебиздин жанына келип калат деген үмүттөбүз. Эже биз сиздин аманаттарыңызды жеткизгенче мынтип энебиздин кашында отурабыз. Sizge söz, sizdin sözünüzü bir ile enebиз эмес, ушул бүгүнкү столго чогулган тууган уруктун бардык угат. Кана söz sizde. Enebizге берип коюңуз. Энебиз менен учурашыңыз кана. Qanday? Kızları, kada jiresleri. Qanday balдар. Birolar bar bütün жүрүшөбү. İşler жакшы, ден соолуктар жакшы. Жүресиңерби? Aman. Tinch qo'yib. Alardan gül cıttangan aralına karab suqlanamın, suğarılamın. Onlarga qarab uyku alıp özümden aralımı ko'zdoyman. Alar jo'qdek odamlar al inson mening aldıma kel. Apa bugungi tug'an
Men sizde adamdın kızı bolğanım qanday vaqt apa. Siz meni bilishimsiz. Shunday tuğan kunlardan hali dalayını o'tkazimiz. Sabirani berdi. Rahmat aja, rahmat. Qol çalıp koyuyorsun ake. O Sabira gel. Sizdey apam bar üçün sыймыктанам деп атат мына Жылдыз кызыңызчы, Жылдыз эже. Ошол апабыз сиздин ар бир айткан сөзүңүздү ушундай укканда көзүнөн жаш тегеренип турат. Эми мен аны сизге сөз менен жеткире албаймын. Ушунчалык сиздер бар үчүн энебиз картайбайт, Кудай буйруса, сиздердин жакшы сөзүңүздөр, жакшы чайыңыздар үчүн. Мына ушундай сюрприздердин кийинки кезегин мына ушул агабыз айтты, Кудай буйруса, Аллахтын үйүнө сертификат деп. Кудай буйруса ошол күнгө дагы Аллахтын жеткизгенге насип кылсын, эже. Рахмат, рахмат, урматтуу көрүүчүлөр, мынакей Казакстан мамлекетинде иштеп жүргөн дагы бир кызынын сөзүнө ортоктош болдук. Кана келиңиз эже, кана. Сиз кимис болосуз? Men kız olamayım ki. Эң кичинекей кыз болосуз, эркек кыз болосуз. Дагы эле эркелейсизби? Кантип эркелейсиз? Apa deyim. Апа деп. Пенсияны берип турат. Onu sizlere memnunum. Я оны мисалы эми баягы тамаша иретинде айтып атабыз да, ооба. Аха. Apa ömrümüz uzun olsun. Бул сүйүнүчтүн көз жашы эне толкунданып атат аябай. Düşününüzde daim var oldum. Biz de suyumuzu, bağdamızın toylarını görün apa. Toylarını baş boğulup, şunday nerelerinize bir silah bitirdi. Şimdi oturuyorsun toylar oldu var. Ah basakan üstüne oturuyorum şunday. О, мен айтсаңыз. Жақсылық күндері жолығып отырып, туғандарымы, бүт туғандарымы қандай сыйлатам, сіздерден осындай сыйлап, құрматтайын. Рахмат, рахмат. Кол чаап турасың аке, ушундай сонун көз жаш чыгарып, кана курчактап жашына калып апабызды куттуктап коебуз. Урматтуу көрүүчүлөр, бул эң эркек кыз экен, мынакей небересин кошо жыттатканча мына көзүн тостойт отурат, эч нерсеге түшүнбөй. Bir günü gelip şu kadırlarda kurul özü suktlanıp bir dostlarına maktanat anla. Seninle var Ay rahmat rahmat yemi. Neverileri geliңiздер kana. Neverileri birden kana kutuklaçı yeneni kana. Başla ver. Yine kutuktayın da. Көп yaşandı. Ne isti жақсы көрөм де? Мен істі жақсы көремін. Қана, өп қойчы қана не істі? Ай, азамат. Азамат қызы кенде қана керге. Қана сөйлеп қойчы, құттықтап қойчы. Ай, азамат, не істі жақсы көрөм? Қана құттықтап қойчы қолыңдар ма? Ай, азамат қызы кенде. Қана келем мынаке жігітке сөз берейлі. Денсаулығыңыз үшін болсын, өміріңіз ұзын болсын, көп жашаң. Дағы бір сөз қалып кетті. Сізді жақсы көрем. Азаматсың мынаке, ақылы бар бала екен да мынаке. Не сізді жақсы көрем дейді. Ушу балдардың барын өзіңіз чоң айттыңыз ба? Мынаке, сізді жақсы көрмегеннен кімді жақсы көреді, а? Ана? Соңа бағандай, мен сізді жақсы көрем, өміріңіз ұзын болсын, мен сізді жақсы көрем. Ой, азамат, мынаке, урматтуу көрүүчүлөр. Эне Кудайым кааласа, ушул кыздардын, неберелериңиздин, балдарыңыздын тоюнда көркү болуп отуруң төрдүн. Айына ушундай ниет кыладык ана. Жанагы эстеген ырдырдап бериңер, мен чыкпайм ага чейин, бу жерден кетпейм. Ырда десе ырдайын, бизде калган жок балалык. Капкара болгон чач, кайран чач агарып калды го. Ак кесе мейли чачыма, өкүнбөймүн өткөн жашыма. Den sağlık versin Kudayım. Şu baldardı, bardığı den sağlıkta bolup yürüşüyorsun. Baldar kutlarım. Evre çeviriyoruz. Zaman. Okmuş sığır oldu. Mühimlenen koşu sözle karlaşıp ketdi. Bırak negizi tuğra düşünüş gerek. Biz жүрөктөн çıkan bu sözlerdi. Aytkanına da şükürdeş gerek. Aynı.
урматтуу көрүштөр. Калдаркан энебиздин кимдери болосуздар сиздер? Кошунасы болосуздар. Мынакей. Қалдарқан туылған күнің құт болсын, өмірің ұзын болсын. Құдайым насыл Рамазан айында келіп қалдыр, сол Рамазан айындағы туылған күніңмен, үй бүлеңменен, бала шақаңменен, бардығымен тынч болсылар. Ел жұрт тынч болсын. Ай, рахмат. Қана келіңіз. Эже, биринчиден туылған күнүңүз менен, биринчиден денсаулыкта болуң, үй бүлөңүз менен тынч болуң, ушу небере чеберлердин алдында эле багып жүрө бериң, Эң негизи денсаулыкта болуң, кайерде болсо дагычы. Ең башкысы, калганы бул өрө турган нерсе. Кана эже? Қалдарқан туылған күнің құт болсын. Жүзге чык, неберелерің, төрелерің, чайларын ішіп, şu балдарың маңдайына балып байған, байбиче бол, башы бол, жүрөбүр. Ай, рахмат. Кана эже, сиз дагы. Мен да сүйлөйм. Катеже денсаулык каалайбыз. Эч качан оорубаңыз, арыбаңыз, неберелерди, чеберелерди багып, жаш боюнча жүрө бериңиз. Заманыбыз тынч болсун. Дайым дастарканыбыз ушундай жакшылыктарга жайылсын. Ай, рахмат. Ya. Kana? Қалдарқанжы, нелі бүгін сұлу болып кеткен десе, туған күніңіз менен жайым оша айтмақшы, жүзге шығыңыз, дағы чеберлерді бола беріңіз, чеберлерді сүйіншілеп жүре беріңіз. Ай, рахмат, рахмат, рахмат. Кана эже? Қалдарқанжы құт болсын өзік байрамыңыз. Ушундай балдардын, кыздардын, элдин эмирдин жаш тойлорунда сарпайларды кийип жүрүңүз. Денсаулыгыңыз чын болсын, бакылап жашоо каалайбыз сизге. Биздин жакшы көргөн кошунабыз, жакшы көргөн эжебиз болуп жүрө бериңиз. Ниет сага да рахмат, Махабат келин экөөнө ушунча дастаркан салып келген кошуналарды чакырып, биз билбей эле кирип алыптырбыз. Бул сюрприз. Рахмат, жакшы дастарканга. Рахмат. Туулган күнүңүз кут болсун. Дайым жакшылыктарда жүрө бериңиз. Балдарыңыздардын урмат сыйын көрүп барыңыз. Бар болуңуз дейт мынакей. Кана? Қалдарқанжы, бүгүнкү өзүк майрамыңыз кут болсун. Ар дайым ушундай бакылап жашап жүрө бериңиз. Уул кыздардын урмат сыйын көрүп, небере чебери кыбыра дооралардын тойлору жактап төрүндө балып байган байбиче болуп жүрөңүз. Кудайым берген жашты өзүңүз каалагандай жашабыңыз. Мынакей. Сапаттуу жашасын энебиз. Кана? Қалдарқанжы, ошо туулган күнүңүз менен кут болсун. Өмүрүңүз узун болсун. Дайым ушул көчөнүн аксакалы болуп, балып байган байбиче болуп жүрө бериңиз. Өмүрүңүз узун болсун. Ай, рахмат. Энебиз кутталат да, мынакей. Эми кайра мындан келебиз. Бир сөздөн кошуп коерсиздер. Эстелик болуп калсын. Қалдарқанжы туылғаныңыз құт болсын. Уул қыздарыңыздың көп жақсылықтарын көріңіз, көп жашаңыз. Көп ушундай туылған күнді белгилеп жүрө бериңиз. Ниетмен Махабатка рахмат өстүрүп кеткенин. Жылдыз кызы дагы бул. Казакстан Республикасынан. Жылдыз кызына да рахмат, баарына рахмат. Қалдарқан туылған күніңіз мен өміріңіз ұзын болсын, шын денсаулықта болun. Şu балдар, кыздарға барына рахмат, Жылдызға, Махабатқа, ниетке барына. Жылдыз эже, Махабат эже, ниет деген. Қалдарқан туылған өзімен балдарына рахмат айтып. Ұзын болсын. Дайыма ушинтип жакшылыкта өтүрүп жүрөбүз. Мен чоң аксалыбыз менен жүрөбүз. Рахмат. Акебизде Левитандын голосу бар экен, тембири бар экен. Эшне туылган күнүңүз менен өмүрүңүз узун болсун. Денсаулыкта болуң. Денсаулык болсо калган өзүңүз. Ооба, калган эртей беребиз, денсаулык эле болсо. Кана туылган күнүңүз менен өмүрүңүз узун болсун. Болдубу? Эң кыска куттуктоо болду. Эне, ушул колу кошуларыңызга бир бата бериңиз эми гана. Ушул сиздин батаңыз менен Görelerim, şu komşular, bardaki mere tinç bolsun, ömrüňer uzun bolsun, densolyňar çyn bolsun. Söyleke bazdyňar, hoşganyňar bilen koşa kalyp, bola çakaly, nevre çöreler, güwrelerdi görüp ýürerdik. Tinç bolup bardyk. Toýlarda gala, jakşylyk işlerde bir-biri bilen birge bolup ýüreýlik, tinç bolardyk. Şunda toylar jayly dasturgan daim toylarga jayılsın. Şunda alıp жүрөбүz. Zamanınız tinç bolsun. Amin. Kuday buyursa kийинки sürpriz niyet kılıp balдар kızdары. Acıga ketip atkanda dagы ушундай bata tilep tursun enebиz. Anan acıdan kelgende de ушинтип чогулуп туруңуздар сиздер, Ошол ниеттер ишке ашсын ушул Рамазан айларында. Ana Жылдыз эжебизге bir özgöçe. Жылдыз бакыттыкы көчкөнүң көчө карысын, бактылуу болсун, өмүрлөр узун болсун, денсаулыктары чың болсун. Şu baldарын жакшы келиндер батсын, небере чеберелерини
ömürleri uzun bolsun, şu baldarda arzubaşı görsün. Atası, opası teng görsün şu baldarda toyların. Bir şu işleri gelip alıp tapkanları ayım toyga büyüsün. Tinç bolup öyle sadece. Ha, жақсы, рахмат эне, рахмат. Мына эми азыр эртеңден баштап эми дос туугандардын баарына мактанасыз, эми интернетте звезда болосуз эми. Эми анча-мынча сизге чалат эми бирөөлөр. Телефонуңузду берем эми ар кимге. Майлыбы? Тамаша эне. Мына ушул ифтарлыкты уюштурган, дасторкон жазып, сизди төргө өткөрүп, жакшынакай сөзүн урлап аткан ушул биринчи кезекте канжарыңыздан жаралган балдарыңызга, кыздарыңызга, алыста жүргөн балдар кыздарыңызга, бул жердеги бир туугандарыңызга, бир тууган күйөө балдарыңызга бир жакшындай бир батаңызды бериң эми. Мына ушул сиздин батаңыз менен ушулар көгөрсүн, дагы эле көгөрүп келет эми буга чейин деле мисалы. Мындан ары дагы иштери жакшы болсун деген ниетте. Алыста жүргөн кыздарыңызга дагы өзүнчө бата бериңиз. Анан кыргыз элине бериңиз, артып калса мага бериңиз. Ушундай да кыскасы. Şu Yıldız kızım ömür uzun olsun, dil sağlık için olsun, işleri gerekli olsun, tapkanları toyga büyüsün, şu baldarın arzuası görsün, neverilerin, toylarda götürün, şu жақшылық işlerde bir-birimiz bilen öpürüyoruz. Şu bir tuğanlarıma, singillerime, gelinlerime, kaynılarıma, biyola, olsunlarıma bazığı hiç bolasın, ömürleri uzun bolsun, densolukları kim bolsun, ular karmaşkan kolдар tüyelikке karmaş kürsün, bir-biri bilen inak bolup, bazığı bir-biri bilen bardı geldi kılıp küreörelik, tinç bolup, şu nimede külüyüzgen bolsa maksatlarına jetişsin, şu arjabasın görüşüp pürüşöversin. O, men urmatlı görüşlerine. Seni ömrün uzun bolsun, densolug'un chin bolsun, işlerin rivoj bersin, tinch bo'lgin, yaxshilik ishlarda shunday nimalarda ishlab yuravergin. Gap shunday nimalarni bersin. Bola chaqa, nevara, chevaralarni ko'rgin. Otalaring, opalaring barlig'i tinch bo'lsin. Shu zamonimiz tinch bo'lib, barlig'iga borib yuravergin. Tinch bo'lib, ha? Men aytganim Gezekteki Menene programmasının çıkarılışı mına şol Kurşap ayırındagı en baktılуу enelerdin katarını toluktagан Kaldarkan enebizin үйүнөн жыйынтып алып жатат. Мынакей айранасында тууган уруктары, небере чеберлери айланып турганда, күлүп турганда, ырдап турганда энебиз эч качан картайбайт, туурабы эне? 100гө чыкканда дагы ушул жашыңызга келип, конок болуп, бакылдап сүйлөп турайын деп ниет кылам эне. Эч качан оорубаңыз. Мына ушул сиздин сыйыңызга, сиздин батаңызга бөлөнгөн балдарыңызды эч качан кемибесин. Ушул балдардын төрүндө ысык чайын, жакшы сөзүн угуп эле жатсаңыз, Кудай буйрса 100дөн ашасыз. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздердин да ушул Калдаркан энебиз сыяктуу апаңыздар болсо, бейишиңиздер болсо анда куттуктаганга шашыңыздар. Бул улуу Рамазан айы, бул сооптор жай турган ай, мына ушул айларда балдар кыздары тилек кылган экен, максатына жетишти деп ойлойбуз. Эне программа жактыбы сизге? Жакты. Рахмат, жакты. Программа жаккан болсо, анда сиз 18 жашка жашардыңыз деп коелу. Эч качан картайбаңыз. Биз да максатыбызга жеттик. Жакшы туруң эне. Менен tinch бол. Рахмат. Жакшы туруңуздар, а? Ушинтип эле энебиздин үйү тойканага айлансын ла эми. Рахмат, рахмат.